Chairman wa NRM wa district ya Mbarara Prosper Twayiseku Ragire nashaba abanyambararo kwetaba mu kutorana ba chairman babo nyencyakare no kushagika bakwatire kibina cya NRM bendera leaders bitu aba NRM abinji sina besibro muri Mbarara nkabamwe yina abesibro mbwenze tugambira abito ba NRM abazizo ba NRM kandi bari binji munonga 92% muri Mbarara ngo ni incyakare uyu mwa NRM azo mugongo wa NRM hona nabwo rukura polisi abwa Mbarara yashaba abantu kwe hari muvuyo kandi ngo hine myanya y'ibara kumanya rukubasa kujya kuzama imvuyo y'ibasimbere mamakanda mbakunganya nimbagambira tugende tunatera karuru kitu hine security wise to deployinga kurunji akwa no mu gwitu kuba kuma no kome bintu byanyu ninterra umuranga aho abantu abakuparaninga kozinga violence kugira ngo tubeteka tekire kandi turabakwate tuzakuba prosecuting rugo no stile tutiro musinje mwene murekena naka turonda bembezi basere tugira ubusinje tukatera umusinje abako abantu abamutwire nabo tukatubahare numbamanya muri kuza kujumirana kuyombagana umugandi abatura bashabiro kwejumbiro mu kutora nabembezi babo bahabyaro okushabo kuhirwe Patrick Musinguza urukurwe uri umnyishengera bwa Kashar North ubwabire nabugana habakwatire NRM bendera omukaruru ka LC1 omwishazeri kandi abakwatireho n'emitwari kumizo kuza kuronda karuru chairperson ziba LC1 koka ba flag bearers abineki ebendera yitu ya NRM so NRM ekataka sente nkapate kugira ngo tukabara bimu kukubaha amashuta go kutambara kurunda karuru kuko kunjire kureba nareba kantu ndikaburabramu nanyinka Patrick aba bantu bakandondera karuru kandi bapa karuru najyantu nanyekanye kwatirira nko muntu ndebe ngo nakora ki nabakwatirira kace nabaha kantu kace kuza kurunda akarura aho kwandi bande benda amashuta bino boda bino bugari abakwatire NRM bendera basimira umnyishengero wabo abo kubongera mani omukaruraka yowe nisima honorable Patrick Kochi habwe kitekateke curunja cyabasa kutekateka izo bankeri kubasa kwatira nkaba faraga bera honorable Patrick MP witu basa kwatiraho umukunda kare ukitu akatwereza akasente ko kutambura kamajuta abukurunga akaruka LC1 akarura ka bakuru bente bezo kubanja nikija kuterwa nyencha kare 2008 twazo mu district y'Isingiro abesimbira hante bewa LC1 umugombora ya masha nubasiba nubarondo bushagiki abantu barukuba bajemani banje mukore no buciko ubungu bamutiremu kubana bamwina akakiko mwajangu nakabantu mwenda umukirako kora enso bizimukora tinkamya noboyi n'abantu batanu mwaza korendagano mukoreso bimwenda bona hina kwasa kabrawo so muriyecho nimbasaba insongejo mugikwati samani itenkamasha ensonge mpango ekuteganisa abantu na mezi plani yanjensya no kuteka enkora ya government mu nkora na munonga twaherize kufuna pipes zamizi ga Kagera niteka ntuza kuzireberera kurungi abatura bitwagambaho nabo hine barukwenda ba chairman babo babakorere na munongo koresa je stamp okurwanda so bushumo mbyaro no kore ibintu byentunguka sice ya person witwa tukorire namaza konkeri igenda tugiziro bushuma bwingi bw'amatungo nyowo mo rugamba bampitenta amamwenda nabaziba kandi tendo kamya ngo baragahare ariyo nafayo mutwenda ngo yihema abashuma kandi kwarabe nagendira kagenda hikahare batuhereze n'amashanyarazi mu byaro abatakaba nabakora mu muhango munonga kubatorana kubato mu ntebe kokandi bajya kumukwiga ubundi ngo mbegwa umusere yakabare imama kumbi uricemano cyuna cha DP omuri ankore yasiba rukurondero esimbira wa LC1 aha wakabare ya kabiri aho yashaba mwesimbireho okurugwa mu karuru ngo areke kwesimba hari shento
umurema umurundi w'urubuto ukazagenda kuzara abakaza muture bijyanye ikintu bakuza kuzara nefizi uwo musozi w'akotisho abana bakinyo kandi niza kubiguruza mutakagira ngo ndakomi yawo ni umutabano wanjye n'umwana wa mukuru wanjye kandi n'inyatiye abantu wekika icyembuku sobe ndiza kwagambira nti Kyagulanyi Abdulkarimu on behalf of Mumako family for we home Karungu. The people that government of the nation and Yoko. Moses Mukasa Center Moon waine bendera NRM kandi naritana n'umutabano wari Shento Mbogorau Kyagulanyi urukwenda kumuhigura kandi ogwa isimbira tine kibina enda Aidan Bataringa ya Felix Nduhura na Ari Waswa.